mwega mwiroreri wa Kiheo TV gabashia mwanya no kori hamwe na ithuĩ hwainĩ wa umuthi ari muhoro Kabiru Thaa Imwe na mwihoko wakwa no watithia thayo muthenya wa umuthi tariki 2 mweri wa mugwanja mwaka wa 2026 ani hwainĩ mwega uria tuthite na mbere na kwamukira mbura nene kuma icigo itiganite guku mucii wa Nairobi. Njĩtagwo Maureen Wanjiru na kemwambirĩri na njĩra ya ciĩko nĩ Rorina Wambui. Tukirika mohoro-inĩ maitũ twambĩrĩrie na riboti kuria kamĩtĩ ya ndudu ya minister mathiĩte na mbere na gũcirĩra ũgĩ wa gũkorwo wa gĩthomo kana ũgĩ wa gĩthomo kĩa ngobio na kuria maugĩte gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩkũrehe mogarũrũku magacĩru harĩ sekta ya ũrĩmi o ũndũ ũmwe na mogarũrũku ma ũcenjia wa rĩera o ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia ũgitĩri thĩinĩ wa bũrũri gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Tugithie na mbere rĩu aikari agĩcigo mbunge kĩa Imenti ya mũhuro nĩ mathiĩte na mbere na kũgathĩrĩria mũmbunge wao Dr. Shadrack Mwiti nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ gũkorwo akĩrugũria nĩ makoretwo makĩgerera moritũ maingĩ kumana na barabara gũthũka. Siku ya leo natoa shukrani kwa serikali ya Dr. William Samoei Ruto, vile vile msaidizi yake Profesa Kindiki kwa vile wametupatia pesa ya hii barabara. Hii barabara ilikuwa promised by His Excellency the President wakati tulikuwa KK, wakati tulikuwa na launch KK Moroga, na akasema phase 2 ya hiyo barabara kutoka Moroga Mara Kithino Mitungu itafanywa hivi karibuni, na hiyo siku ndio siku ya leo. Hii barabara ikiisha, watu watatoka Egoji sub county kutoka Nkonjomo, Kenoro, KK Moroga mpaka Mitungu. Alafu ingine naye kutoka Kionyo, Ngongo, Kanyakine, Kithino, Mitungu. Mazao ya kutoka hapa Mara na Abogeta East itakuwa nafika Nairobi, na ile inaenda ngambo inaenda ngambo. Watu wa Kenya tuendelee kuunga serikali mkono kwa sababu serikali ndiyo italeta maendeleo. Tuko na furaha sana siku ya leo kuona mheshimiwa wetu Shadrack Mwiti ametufanyia barabara yenye ilikuwa inatusumbua, hasa sisi kina mama wengine walipokuwa wajawazito kulikuwa vigumu sana kupeleka hospitalini, saa zingine mnabeba kwa mgongo. When it is rainy season, we have a challenge. Mara is a very productive area. We produce bananas, horticultural crops, they are all here. During the rainy season, the prices go down because of the transportation challenges. But I believe today with the tarmacking of Mara Road, it will make things very easy, very economical, and even the buyers will be happy to go all the way to Editwe. This road is connecting Mitungu, Kanyakine, and Mara, Kiandeke, Egoji. They are meeting at this junction. We shall be able to carry all our farm products easily from our shambas now to the market, and we shall not get losses, particularly when it rains. Our produce rots on the way because of impassable roads.
tugithie na mbere nero aikari aitura ria mirimani mwena wa Chaka gicigo bunge gia Kieni ni matafanĩtie mirurungano na gũthararia mĩhang'o ya rori cia gũkua kagoto na ikoragwo ikiumiria kagoto kuma kwari-inĩ kenda na iria iri mwena ucio na kuria maugĩte atĩ rori icio nĩ ikoretwo igĩcũngĩrĩria rũkũngũ rũingĩ na rũkoretwo rũgĩcũngĩrĩria makĩria ma ciana 40 kuma thukuru-inĩ wa mirimani gũkorwo ikinyitwo nĩ mĩrimũ ya maitho na gĩthũri. Rĩu makĩandĩkithia kana makĩorota rũhonge rwa NEMA nĩ kũgonderera harĩ kũmũrĩka kana harĩ ũramati wa kwara icio na iria maugĩte atĩ makoretwo magĩkaya kwa ihinda ona gũtabania mĩrũrũngano gũtarĩ ikinya rĩratacũkio nĩ thirikari. Here we are is in Mirimani Primary School, whereby we are here gathered with parents because their children have been affected with variously because of the dust that mainly emanates from the companies, 9 companies who usually do quarrying works here in Mirimani. But the bigger question here they are asking is until when their children will ever always get sick because of many things. But the clarion call is to the 9 companies that are doing business in this area. And we really appreciate because they are doing business here. But as they do their business, we ask ourselves many questions. Until when our children will always suffer because of them to make money? And until when shall we, as Mirimani residents, always complain about NEMA, which is a licensing body? And we actually have many questions regarding the issue and licensing of these companies because they have been blasting all over and even our houses have been affected. But these parents have made one clear call that if the 9 companies that are doing quarry work in Mirimani are doing the best work they can, we can also offer this facility, the same Mirimani Primary School, to be a quarry system. And we are asking for those in government, I included, that we should do something about this road and mainly just to save our kids and ensure that they have a better future. Tumeandamana hapa kwa ajili ya watoto wetu kwa sababu tunataka haki yao. Watoto wetu wamekuwa wakipata shida ya kifua, shida ya macho kwa sababu ya hii vumbi. Na tukijaribu kuongea na hawa investors, hawatusikizi, hawataki kusikia, wanajifanya they are less concerned. Kwa hivyo ndo tumetokea siku ya leo ili tuwaambie tunataka a lasting solution. Na tukasema hakuna lori zitapita leo, hata wao hawatauza, sisi hatutaenda kazi zetu na wao hawatauza mpaka watoto wetu wapate haki yao. Mahali tumefika kama sisi wazazi tumechoka. Watoto hospitali saa yote. Watoto macho, watoto wote wamepimwa macho. You can imagine 47 children wakiwa wamepimwa macho. Sasa sisi vile tunahitaji tamak. Tumechoka kama sisi wazazi na ndio nauliza leo tunahitaji watoto wangapi waadhirike? Tunahitaji walimu wangapi waadhirike? Watoto wangapi watopoteze macho ndio tupe light zetu? Hiyo ndio tunahitaji. We are demanding a tarmac road, nothing else. Tugatigana na riboti ya kigiriko kuri aikari mwena ucio wa Mirimani tuvie na mbere. Na rĩu mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 28 Lea Mũrithi atigĩte aikari taũni-inĩ ya Wembuye marĩ na kĩmako thutha wa kuonekana agĩtwarithia ngari kana rori arĩ waika atarĩ na mũteithĩrĩria arĩ na ũmĩrĩru o ta wa mũndũrũme. Rĩu Lea akoretwo arĩ ndereba wa thabarĩ ndaya kuma gũkũ bũrũri-inĩ nginyagia bũrũri wa Rwanda. Ihinda-inĩ rĩu Lea nĩikĩtie rĩtana kũrĩ mbeũ njĩthĩ na makĩria airĩtu akĩmoria kwa gũkoragwo magĩcagũra wĩra, akĩmoria gũkorwo makĩhĩmbĩria ona wĩra wa anake. Rĩrĩ wĩra ũkoretwo na thĩna wa kuoneka, akĩmoria kwĩyũmĩrĩria ĩndĩ na gũkorwo na mĩtugo mĩrũngaru. Majina naitwa Lea Mũrithi. I'm 28 years old. Mimi ni dereva wa trailer, long distance na local. Nimefanya hii kazi kwa miaka 2.5 sasa. Nyumbani nimetokea Nyeri, Kiganjo, na kwa hii kazi tunafanya mostly kuna wanawake pia na kuna wanaume, lakini majority ni wanaume. So hali ya kazi iko tu sawa, tunang'ang'ana nayo. Kazi kitokea kwenda
countries mbalimbali, unaenda kama Tanzania, unaenda Rwanda, Uganda, mahali popote tu kazi imetokea. Nilichukua juu ni passion, nilitamani sana nikiwa mdogo. So chase dream yangu. Niliishi kutamani sana nikuwe truck driver. Ina depend na vile mtu anataka na maisha yake ya kwanza. Kama unataka kujituma, kama unataka kutegemea wazazi. Lakini kwa vijana wengi wenye wanataka kujituma, unafuata tu roho yako na passion yako na ile kitu unatamani kwa maisha yako. Na ukipursue your dream, hakuna kitu itakustop kufanya kwa hii dunia. Utangangana tu nayo. Kwa upande wa kuwa na tanboy, kuna zile kampuni zinakubali kuwa na tanboy ama kuna zile hazikubali. So kwa yangu mimi sina tanboy. Juu nafanya kama ni gari kipata mechanical problem, you just report to the office and they will send someone to fix it for you. Yeah, sana unapata hata hapa Kenya, si hata nje ya nchi unapata, bado hapa Kenya unapata kuna wale watakuonea wivu, watakuwa na ile tu chuki. Unapata mtu atakwambia mbona ulichagua hii kazi inafaa kwa wanaume, yani analeta tu dharau. Lakini hiyo haiwezi kustop kufanya kazi. Kama umestick kwa passion yako unangangana tu. Nataka kushukuru kwa sababu ya yale ambayo nimeona msichana mdogo rika hii akiwa amejitolea kufanya kazi ambayo kwa wengi wanaona ya kwamba ni kazi ya kuchosha, lakini yeye anasema ni passion. Kwa hivyo ni vema ya kwamba vijana waweze kujitolea, waweze kuwa wakakamavu, waweze kuachana na hali ambazo wanajiingiza katika ulevi, madawa za kulevya na kufanya vituko, wizi na kuweza kujitolea na kufanya kazi kama hizi. Nimefurahi sana kuona wasichana wa rika kama hii wakijituma katika field ambayo iko perceived kukua ya men. Ningependa kuhimiza other ladies to come forward also. Wakuje wajitokeze kwa hizi fields ambazo ziko perceived kukua male, so that in the near future hii tragedy ya unemployment pia iweze kukua curbed through hii sector ya jua kali ambayo iko perceived kuwa male. Na riboti ya kugegania kuma kuri mundu gwitwo Lea Muriithi muiritu munini na uria wiyumiririe ni kwamba gukorwo igituhe ihumo kana tuko tugicokereria na mohoro mangi ndugambie haraya. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia Rubriku. Hihi ni uri waikio ngono ni afithaa wa virithi na ndumenya kunyitira ki? Atiriri, ni ui ihoto ciaku na hii ni ui ati wa menyo ndungikugitira kiwatho. Gatiba na watho wa bururi irarauta uku wa gikiro kia iguru. Ona kuri uguo ni turikoragwo na giikaro na mawakiri matiganite tugikuhe mweke wa gukurana uria watho ugite iguru rigi to ciaku na oho tugaguthomithia maundu maria ufatie no tafatie gwika kiwatho tugaguteithia guthathaura uria watho roiga uhoro-ini wigie uramati no gai wa indo wandiki wa will na urihi wa magoti gatagati ka mangi maingi. For the first time nitukureheria tabarira irikoragwo igikuruhania maundu maya mothe. Tabarira ino ya mwanya ukareherwo ni Francis Wairura nio muthenya wa kana ga kiumia thaa 2:30 cia hwaini guku gwa Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ruoro rugitema koragwo wi wa mbere kumenya maria marahanika ku bururi-ini na nja wa itoka cia Kenya. Just on a few days ago, bururi wothe turara horo wa Nairobi. 2-3 days after, there is no gutaria thaa ici. Na mwana ucio kana mundu ucio ndarakorora turi maneuvers cia kuguteithiriria ki mundu ucio aya atari atuika unresponsive. Gutiri ugu
wekira mwana ndwara wa muigananire tondu ndi mutiradi sarumu riri we muciari nduikira ndwara cikinyite kuu koguo no indo ndurikatia guthambio nawe athiite guka hau tondu hatiri handu ona hamwe angihota gwika atia gwaka gutiri gwake gutiri kwao mundu ucio agio no gwikarirwo thi ni aria me thirikari magacira matongoretio ni abunge senators aria macira makauga atiriri kwina andu aitu mena thi andu acio nitwicirie uhoro wao. Nyitanagira na Francis Wairura na Wanjiku wa Mwangi tabarira-ini ya gugithererũka o muthenya wa mwambĩrĩrio kinyagia gatano thinacara na nuthu kinyagia thaa 3 cia rũcinĩ mitambo-ini ya Kiheo TV kihumo kia kana mundu ngienda ndumiriri yake ikinyire makiri maingi ma Akenya we niwe turenda aranĩria na ithuĩ ũmũthĩ kugerera 758487904 ni 0758487904 na ni ũgũteithĩka. Kiheo TV kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Hihi wi murutwo ikitie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru ndugatangike ringi kuona thukuru wa Jiwa Technical College riu ni uragwitira intake guko arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire na turutaga arutwo aitu na machine cia kiriu na makaheo umenyo wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, umemerekia ari journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomi naja ta German. Marehi maitu ni mafashirire uga gukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tusherere umuthiro Isambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu kugerera kifugo mugwanja kifugo imwe ithatu kifugo mugwanja imwe niyo 0701300071 weheke mieke etana thira. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mwangaza wa Neno FM shesheni ya redio iria ikurehagia memerekia muthuranire o muthenya mwambĩrĩrio kinyagia gatano tabarĩra ciĩhotanĩire kwambĩrĩria rũcinĩ kinya hwaĩ-inĩ thaa 11 kinyagia thaa 4 cia rũcinĩ nyitanagira na Esther wa Mathenge the Kingdom Lady thĩinĩ wa gĩthima rũcinĩ thaa 4 nginya thaa 10 ũkanyitanĩra na Celestine Waka the Favored One thĩinĩ wa tabarĩra ya Shangwe igĩkinyĩria thaa 10 ũkaingĩra kĩberereki thĩinĩ wa tabarĩra ya ngwatanĩro na Kamau wa Waithĩra KW mũgaterevana kinyagia thaa 2 cia ũtukũ nakuo kwambĩrĩria thaa 2 kinyagia thaa 5 cia ũtukũ ukanyitanira na Susan Wangoro the Women Rep thĩinĩ wa tabarĩra ya ikũmbĩ rĩa kĩgoco. Ĩno nĩ ceceni ya Kiheo TV kihumo kia wĩtĩkĩrĩku. Nĩ ngabo mwiroreri nĩ twacokereria tũkanyitwo gani mebĩrĩte ya mũhoro Kabiru Thaa ithatũ tũgĩthiĩ na mbere na rĩu thirikari cia kaunti nĩ cithiĩte na mbere. It is both a goal and a process. While government has the critical role to play, empowering young people requires collective effort involving faith-based organizations, development partners, the private sector, the civil society, and communities in general. This is precisely why partnerships such as the one between International Youth Free with practical skills, entrepreneurial knowledge, opportunities for self-reliance. This graduation means a lot to our young people. You see, currently, we don't have jobs, but we can create jobs. So by them graduating with these skills,
They are able to even employ themselves. For me, it means a lot. It means the whole world to these young people. They are not paying anything, but they are trained. They get the skills, and they even go for practicum, which shows a great success in their life. Again, there is one thing we keep on saying. We have current trends and problems in Kenya. Mindset education that is being taught is something that is not there. You realize that as a nation, we are having so many challenges. By these youths being taught mindset education, they are able to understand themselves, they are able to understand others, they are able to even control their emotions. Pale nyumbani nafanya ukulima udogo udogo, nikaona ni vizuri nijiunge pia na kozi hii ambaye ni digital marketing and events planning, ili pia niweze kuwa na kupata skills katika nyanja hiyo. So nashukuru sana serikali ya county na IIF katika kufanya hiyo partnering, na imetusaidia sana. Na mbere ukuigwa mururucio ni riboti ya mathako. Na riu mathako ma thukuru ma muthingi ni mambiririe kaunti ya Trans Nzoia. Muikairigite wa mathako macio Mamia Etiang ni aviete na mbere na kuruta mukana kuri arutwo kwa gukorwo makihenania miaka yao undume ne kwaga kuhumbira dawa cia kurevya. Akiuga ati kana kiruta mukana aria mekorwo makiagarara mawatho macio ni mekorwo magitacokerio mawatho kuringana na mitaratara ya mathako na iria ikoretwo ikihuvika kaunti-ini iyo ya Trans Nzoia. Chini kwa sababu tumekuwa na wanafunzi wetu wa grade 10. Saizi walikuwa grade 9, wako grade 10. Na wengi ambao naarifiwa wengi ambao wamekuwa disqualified, not only here in Trans Nzoia, kila mahali. Kumekuwa na ile shida ya kuchukua wanafunzi wa grade 10 kuchezea grade 9. Na pia kumekuwa pia na shida ya hata wanafunzi wa senior school kuchezea watoto wa primary na junior. Hiyo ndio kitu imetuletea shida sana. Wizara ya Elimu imetupa sisi kama Primary and Junior School Sports Association mamlaka ya kuweza kufuatilia kesi zote ambazo ziko na kutoa pia na kupeana pia adhabu. Tunataka clean sport. Wanafunzi wengi ama wachezaji wengi wanapoteza dira yao pale mbeleni kwa sababu ya kukula muku na kutumia madawa ya kulevya. So wanavyoanza hivi katika viwango hivi vya chini miaka 9 kwenda juu, nadhani miaka zijazo tutakuwa na wachezaji ambao wako sawa, hawatumii chochote. Ni kuhamasisha jamii, hasa watoto wachanga wa shule za kadri na primary kuhusu mambo ya mihadarati. So kuna uraibu sana na unaanzia mapema. Unapata wanafunzi wengi, wachezaji wengi wanajihusisha na kutumia mihadarati. Saa zingine wanajidanganya itawapatia nguvu wapate kushinda katika mchezo, na pia ni peer pressure influence. Anaona mwenzake amefanya, anataka pia afanye. Tumeona wakati wengi watoto wengi wanaingia katika mihadarati, na wanapoingia katika michezo afya zao zinadhorota na wanatolewa. Sasa sisi tumejitoa kama Neketera kuweza kuwasaidia na kuwafanya kuweza kujua kwamba bila mihadarati maisha yao yatakuwa maisha ambayo yana afya njema, na mienendo yao itakuwa kuwa strong. Na riboti ĩgiĩ mathako kuma Trans Nzoia nĩ tũkorwo tũgĩthiĩ nayo mohoro maitũ ma Kabiru Thaa Imwe ngabo cia mwanya nĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ mathaa-inĩ maya, na nĩ ngabo kũrĩa makorwo magĩkinyanĩria mohoro maya. Njĩtagwo Maureen Wanjiru, nake mwambĩrĩri na njĩra ya ciĩko tuma na Maureen Wanjiru. Tukorwo tũgĩcemania na ciahanda thaa ithatũ harĩ mohoro mangĩ, tũkendithĩrie wĩroreri mwega wa tabarĩra cia Kiheo TV na iria irarũmĩrĩra.